Assalamu alaikum tuğanlar. Keyinki avtomobili Porter 1 2006 deydi. Номерді gördünüzdür tuğanlar. 520 deydi. Daha çürperi болады eкен tuğanlar. Bunun ne kemçiliği var aka? Kemçiliği yok, бар жақсы. Arkası iki balon. Нарашкасы var mı? Нарашкасы жоқ, корейский мотор басылған привозной. Корейский мотор басылған привозной дейді bunlar. Нарашкасы жоқ екен, ішкі салондарын көріңіздер. 550 daha çürperesi daha. Temi var ha. Almaşı var mı? Yok, almaşı. Varyantlar. Anlayıcı yok. Kemçiliği yok dediniz ha, var mı? Hatta oyluyor, kanday? Var can ha. Номерді gördünüzdür tuğanlar. Başkalarga bölüşüp koyunuzlar. Japalak buna bazarındabız. Can göstereyim. Жақсы порттар, жақсы. Арзан бі, жазыңыздар туғандар. Мынай краскасы родной оқшайды, сұрайыншы. Краскасы родной өзіңкі? Краска, мынау беті чашсы сәвілген ақ беті, мынау беті родной, заводской. Мына беті өзіңкі заводской. Нар жаққа біраз чашылып тұр. Жамашы сәвілген. Күршалары сәвілген. Жақсы, жақсы. Gördüğünüzdür tuğanдар, başkaları bölüşіп қойыңыздар. Assalamu alaikum.